iz oblasti automobilskih motora. Došao je, kako kaže, do zanimljivog otkrića. Ako to uspe da se dokaže izradom prototipa, za to je potrebno mnogo para, a to sam on ne može, onda bi to Dušanovo otkriće ozbiljno ugrozilo klipne, turbinske i takozvane vankilove motore koji se danas montiraju u najvećim svetskim automobilskim kompanijama. O svom motoru Dušan kaže: Ovdje se radi o novom principu motora i novom kompresoru. Što se tiče motora, on ima neke prednosti koje sadašnji motor nema. To je manji broj delova, rotacion je, manja vibracija, manja buka, sastoji se iz dva rotora, nema hlađenje, ni vodeno, ni vazdušno, nema unutrašnje podmazivanje rotora, nema nikakvi zaptivači, uljni ili kompresioni, lakše održavanje, dug vremenski period između servisiranja, može da izdržava visoku temperaturu, spoljašnje sagorevanje, može da troši raznovrsna goriva. Ovo je pismo iz Mercedes-Benza, kojim se Dušan poziva da ode u Nemačku i predstavi svoj projekat. Za taj put nije imao para, zatim je otišao u vojsku, a onda su došle sankcije. Za njegov rad ima interesovanje i u zavodima Zastava i do tog susreta će svakako doći. Ako se naučno dokaže da projekat mladog istraživača ima mnoge prednosti u odnosu na klasične motore, taj novi budući Dušanov motor biće možda jednog dana veoma tražen i priznat u industriji automobila.